Ayon Local St. Anthony Catholic Church Alogook direte iporotoi Akapakin kanu ay jaun Episcopic Kech Bishop Joseph Oliach Eciru toma Akelesia Kech. Bishop Eciru ngese ebeti moy Apolokin asubananu inumunuma Akelesia na St. Anthony Alogook koja odisutalo katakui ikaro akwatat. Atoma nakanyangon ija Alogook kota Akelesia St. Anthony nunumi ikara kwatat lo adao otoman ayon. Julius Otim lo erai catechist lo Akelesia kana ngesi abala ebe ebuni moi era satomna kanya ngona la pale kantauni okarlo pelo Bishop Eciru Apolokin atukiona apia inu ebe itore angeta kina dukiona Akelesia Kech. Neda round Papa Bishop isebuni aingaran kini asubanano ido otomana asubanano dia keda sakramentu lebe taitul tapakin dia keda sakramentu la aduko kinio ipeta jake de duelo ebete ay tolomoni to mani sakaram la ukartesia ko panta kiare baibuli ido to mana subanano Akelesia dawa no misalo la gayon le ngarekin Papa Bishop e bunda Akelesia ay kobari ke de fundraising lo tukono kina agangata kanoka angeta kina adukono na Akelesia keda dukuni etogolo ejotote katekisin lu e uno to mana Akelesia na Obu catechist Otim isiala mikloka suban kanu ikara kwa tutalu adao Akelesia na ido obu ili pi Christian ay gang Akelesia kojokan. Kutanga isiala mikin la suban ane kara kwa tata lo ada Akelesia na kada jasa iningosya no gela no nyaka Akelesia na kop kupito te ichane tile je ne je Christian kunya kutanga isiala mikin la suban bonebe pote Christian tamata agugo ngori kotomane ayon aili pastika neji asi Kristiano kere ebe apota ganga asubanano apote jau to Papa Bishop apote ganga ta fundraising ilo shoni aituku agangata na nyeta kinoni adukono na Akelesia. Angel Apio nyesi obu ikumao eja utenelo ejar Akelesia Kech narai emame estimate kokwa mametai boishio ka icheboro libusa nikita Akelesia jaud neda ebala ngesebe ipu adikasine medumuna nti Christian kanisa ata mama esime lepetanga ubuko na simtila daikina terapuang na mame tumia ola nyade kasine nwa kitumi mesidumune na so Amazona jame Bishop ikoto se Bishop je que se ay to le wenete peta le que arete le lo sta chobo pentesia anepe bikoto se simitela tala una cosa que decía y pui boro likoto so que era que decía na koto so nganga terena isinginde koto se nganga tangini simit icholong ide mameti koto si icholong ide Ido pe bori koto rai mala ibore medao Akelesia ni Christian nesi Kristana jake na Akelesia lupoko onateka jake de ekas 49 ekas ne ijar agirger iye motolu ejautanlo Akelesia kana ngesi etukuriani ikristiana nara emame esimit kokwa pibore yeni ijakit Akelesia iduduai Kanuka TV East Francis Ochen kodisuta kalo katakui.